Right, karibu sana mutegeri Umiru TV twethire tukithujaga gutegera na nkuruki kuona mantu raja karikire nkathiti ya The Standard na nyumene tukamurika nkathiti ya The Daily Nation. Nkathiti na The Standard rukiriro na ro mutegeri mbicha irere ate na mbicha ya mwari kumenyekana ta Julia Njoki. Mwari kumenyekana ta Julia Njoki arerekana na rombere gototuro bwawe. Niyo mbicha irere nene ntukwa na arua kirinka thiti The Standard alafu bandike tawe igoro ho no not again ubogetom iri kono tokarona karatasi negatuna arago kurekana mwari ujikana Julia Njoki ara kwirire ari njare ne chama abitha babolisi bara ya badagara bebanchera mwari juno miaka 24 na rombere kwethiro agitoturo bawe kagita na karara ingeri nchera iro kono tukarona karatasi negatuna ekena tukamenya mantu urajombeta gweta na mbere nagukara nkuruki karatasi negatutantatu baritwera tukona rugono rwa askari uraombera kuringwa risasi kana tobetaga akaria ari mukaria mukaria uraombera kuri akaria na rentere Stima Plaza ari wochimani au naombera kuringwa risasi kire maandamano jantare jan June 25 nenyawe naombera kuthirwa agita uturo bwawe ende nyuma ochonkoni koronania mboroboro ire mbere kodiro ekana risasi ire muringire ite kuoneka itaka yetre na mbere yaitwa iruko tukarona karatasi negatutantatu ndene yankatheti hizi ya The Standard mbetigire tutonye emoko emokere katheti yetu ndene tuone mantu reja kari karatasi negatwire kine katheti hizi ya The Standard kuna ntomurume omwaza ariuga I am not the dad. Man wants name removed from birth certificate. Aruga we te ithe wa mwana ou na nakwenda rieto ria were aberu akire birth certificate ya mwana. Mubiashara umwe kana ndiboti iruga mubiashara umwe nombeta gweta kotini na nkuruki kuthitanga. Registrar nonto nikira kwendekithia rieto ria aberu kire birth certificate ya mwana. Kere kesi ire ombete gwiko kere koti nene ntumurume hojo ombete gwikie gambariri akiuga neka akwirwa arire mbecha ire to providing omba kuthirwa akirira mwana hojo mbecha na kumunena kunenkanira mbecha lakini aruga mwana hojo towe ende mwekuru no ombere kwithirwa agikira ritaro yakire birth certificate ate muretie ntumurume hojo awugete ombete kwithirwa arina mwekuru hojo na bena mwana ongi lakini mwana uwa mbere kana first born te mwana wawe ende mokorojo nombere gweta na mbere na ndikithia kimba certificate nekera rieto na ntomurume ozo nekera ntomurume ozo akuga atombete kwethirwa akiurua iro kono karona karatasi nekagwa twiri na ndina ntomurume ozo aruga we na kwanda rieto rari aberua kirimba certificate ya mwana ou na bobo wojete nyuma ya mwekorojo gweta kotini na kuthitanga ntomurume ozo na ntobo kurega kuthiria gintu gitu aku providera kana kunenkanira mbecha chego kuria mwana ojo iro kono karona karatasi negatwire rwegie kesi yeu ire entomurume ojo ombete kwithirwa akimikia karatasi nako gatwire mutegeri tukona na ndikia makia rimu ekia kupet nigichumirite na muthuro jo munene na kumeneria mujumbe wa Ntereche Kisumu uroje keneta Shakil Shabir nonto meario irade kiti kumirita kagita na karem arade ndene chukuru ya St Peter's Kindu Secondary School kiamage kika kupet kana Kenya Union of Post Primary Teachers nikiombeta kukurukira mwandiki munene wa kyo ikigeneta Akelo Misori nebona kena kumeneria mujumbe ozo nonto bwa kurita meario ya kumeneria kana kuthumbia alimu mbere ya chiari na aritwa kuririkana mujumbe ozo araritire meario ya kuthumbia na kuruki kumeneria alimu mbere ya chiari na aritwa kagite na karara ndene chukuru ya St Peter's Kindu Secondary School kintu kirana ndim ikiamage kupet kioneke ni kumeneria bunene na nkuruki borota mujumbe ozo anteriu karatasi ne egatutatu ngatheti iraire njara ne chia kon ngatheti The Standard karatasi ne egatutatu kirin ngatheti eze imanto jege music festival machindano ja ndwimbo yara jambirite gweta nambere entere monya chia ndeguru ya Kenya kuririkana kimachindano ja ndwimbo chukuru ichiombete kweja na topiki kathumba
na mono chirijana topic iria chikuonie mantu ya kana chikuonie mantu jara ja kuthangikia akenya iria igwita topical issues affecting the society ichio chikuonekana kiri music festival iria chithirite chigita na mbere kiri karatasi gatatu bamurikite ntere ya Rift Valley region arakurare na Rift Valley Regional Music Festival mashindano jaraja raitita na mbere ndene chukuru yari Nakuru High School mtuko yegoro kuririkana nandi aritwa ibonekene kuthiro bakireta kana bakigira guchinda na gutumira topic kathumba iria chikuonie mantu jara Kenya bagukurukira akagita na gaka kumenya mantu za nkuruki mutegeri ikaratasi na gatatu kirengathiti ya The Standard okethro kionaga rugono karatasi ne gatuna irugondo ya kuthomera ukabera mwari ukumeka ta Julia Wangui Kariuki ura mono waije kena tanjoki ura kurekana atero turo bwawe kuririkana ndi kuri na muthuro ju munene kairi kiri ya Kenya nyuma ya mukenya ongi omwe kwira njare ne chama bitha polisi irugono karona karatasi ne gatuna ni ubandikite au iguru bakugatire kinyambere ya nthiguru ya Kenya yomba kwithirwa igitikiria kana ikiurirwa gikuo kia Albert Ojwang oro akwirire kiri njara cha mabitha ba polisi na ndi mtungi umwe nombete kwithirwa kinyawe agikua ari njara ya cha polisi mwari ukumenyekana ta Julia Wangui Kariuki mono arejekene ta Njoki ari na miaka 24 kwedekana arombera kwithirwa agitoturo bwawe kiri karika ndikumenyekana na aratero turo bwawe kagitana karia arari njare ne chema bitha ba polisi baraba thagiro be karia nchera ireito Kenya Prison Service na ara kagitana karari kitu na ara ndene anchera na Nyuki Women's Prison mwado kumenya Tanjoki aririkana ombere gwikua ndene gituo kia polisi kana Nyuki Police Station nyuma ya gwikirwa mpene kiume kithiru kagitana kara kwari na maandamano ja sabasaba niyo polisi mamwikire mpene nyumene aromba gwikua ndene gituo kia polisi kana Nyuki Police Station na ndege kukewa kiririkana kiretete kieba na nkuruki kimako na kinyamuthuro ju munene ekiri akari Njoki ora gwatiro Julai tariki 7 intukora kwa maandamano na ara na Nyuki ino agwatirirwe agwatiro nonto bomanto akirikana kana kesi ya mere wenyangia iretwa malicious damage to property na ikwenda ene gituo kia polisi kana Nyuki Police Station nyumene na ikirwe kirikoti na koti ya mwera ari ya cash bill ya chiringi 50 that is 50,000 ira aremeri kurea akure mwani kurea mbeche hizi na ikirwe nchera na Nyuki Women Prison ino ikirwe arago kurekana Njoki ikirwe mathaine ja 10 na ijiri na ndaika 20 chiogoro bari na ekoro bangi bana na ikirwe nje ndene nchera na Nyuki Women Prison nyumene kurekana nombere nyako ya kurea na into bingi lakini nyuma ya matha jairi nombere kuga ate na kurumwa imotwe na kurumwa ikeu na nkuruki na kuigwa nthiurura ira bakugeretwa dizziness ara ombere gwikwa cibitare baruga nikire cibitare na Nyuki Teaching and Referral Hospital ara ndimetro mathane jathe zato cio tuku nyumene nombere kwirwa eta cibitare ya Cottage Hospital nikanda kanziro gintu gitwa CT scan Julai ntuko Jumatano Julai tariki 9 mathane jathe ithano Njoki nombere gwikwa ICU ya Cottage Hospital rona nro ntuko wa thithiro surgery lakini Julai tariki 12 Njoki nombere kwithirwa agita uturo bwawe na ndi kuringa report rere kereto ni Kenya Prison Service abogeta Njoki nombere ibanganganira ko mu kinya cibitari nikonda akomba kwithirwa akiamukira kana akiomba gutungatirwa nigo kariyo lakini ndi kuririkana no kwina wethire ati neka auru ni polisi kana na auru gutukumenyekana kathi polisi lakini no ethirwe na auru ni bakugo hau no ethirwe na auru kagitana kama maandamano either ni polisi kana ando bara bandamanaga nigo kwirikana hau bado gutamenyekana no wengwa lakini kuririkana mwareo neka auru kagitana kana kama andamano iro no karona rura jama karatasi ne gatona okethirwa okironaga karatasi ne gato 5 baruga nande missing bullets in demo victims spark questions risasi ira chomba kwithirwa chikeringwa ni mabitha ba polisi na kuringa mtu agatoturo bwawe
kuririkana ndi risasi iu kwethirwa ikiuraga itikwethirwa ndene mwirijwa mtororathi antu ibombete kwethirwa bagichwe biuria June tariki 17 county ya Nairobi niyo mbere kwethirwa igikujira maandamano ja manene sana ariko kwirikana gikundi kia mbeu mbithi ibombere kwethirwa bakiumira na wingi na kuandamana maandamano jasa jari nyuma igikuo kia Albert Ojwang oro akurire ndene arende agwatini mabithaa baborisi na ndiko kuririkana kagita no kau kwena mtu kumyekana ta Fred Wamale Wanyonyi ali watchman na akaragi nyomba igwitwa Stima Plaza. Yes, Wanyonyi akaragi nyomba igwitwa Stima Plaza. Nio Onyonyi no mbere kuringwa risasi kagita na kararengo gene kagita na kau maandamano nyumene ogwenda ene cibitari ya Mama Lucy Kibaki Hospital niare agokinya mandaktari buga no mbere kwithirwa agita uturo bwae nyumene postmortem ne thitherwe ende kuthithwo kuririkana risasi ire muringire itombere kwithirwa ikioneka itaka ya yombere kwithirwa igitwa ithwa nerandi kathiti The Standard karatasi ne gatutano bakuwa ikarikarire irombete kwithirwa rigitiga family aweri na kimako na kiriga nikirego kuririkana risasi ewe irinde itwa kana yagaitwa ni thinga tairo nikenda kumenya no yumete kiri bunduki ya askari uriku lakini kuririkana risasi hizi itombere kwithira ikionekana ndene mwirijo Wanyonyi kintu kirana ndiki kiriga kiri family kiri mantuzaja gi maandamano bado karatasi na gatutano wacha ndigoro kwena family ya Mario jikana ta Jacqueline Nyawera ono miaka 20 uria waringiro risasi kagitana kama maandamano ja 77 Julai tariki 7 nara Nairobi family jina ndini chumbiri tina kuromba Kyoto kiagie mwana wao kukurukira ithe uroko myakata Jeffitha Kariuki urokwerekana ni mu biashara wa bodaboda kuma ntere chakagio town nara Nyeri County aruga mwari wawe kana mwana wawe atarikire maandamano kagitana kararingiro risasi na aitaga nguge ke Cyber Cafe imwe nara ntere chegithurai 45 arakuwa ndi mware wa aringiro risasi we mware wa kiringo risasi taka arike maandamano we aringo gine yawe kuririkana mware ujo nambere kwithwa akigwanda na cibitari ya Kenyatta University Hospital lakini nyumene omba kwithirwa agita uturo bwawe irugono karona Kenya na tasi ne kago tutano urugono ruegie mantu ja maandamano karatasi ne kamugwanja mutegeri katheti rere njane chia kwani katheti ya The Standard karatasi na kamugwanja ndina katheti ya The Standard tudura tugitagaga uragukari kuririkana thirikari ya Kenya Kwanza ni umbete kwithirwa igitigira ni kuthitanga bamwe bantu baraba kugwatwa kiri maandamano na baraba kuregana na thirikari kuririkana ke koti ya Kahawa law court antu 38 ni barombere kwithirwa bakithitangwa ureo ari munini wa rais Rigathi Gachagua mujumbe wa Manyata Gitonga Mukunji na mwandiki wa Ntatu ujikana ta James Ikua ibarombere kuthwa ni ibamo kebe ndagotare ebo metakuthura bakithitangwa kira ntobo badata 825 baririkana ibo batonyerere koti ya Kikuyu yes ibo batonyerere koti ya Kikuyu kuna ndine okona rokono na njira indaja karatasi na kau kamugwanja Togeta nambere mutegeri ke karatasi na gatonana kwena mbicha ya governor wa county Trans Nzoia ajikena ta George Natembea awe igoro baretwera why Western remains a critical region despite unmet promises kitogetagarana ndi rutero ra Western akariba Western kuririkana ati kinyanyuma ya mamilioni ja nyuma ya mawera ne kathomba gwikirwa akariba Western na nkuruki mawera ne zaza jaremeta kwithirwa jake ingwa ni thirikari mawera ne kathomba ni jombere kwithirwa jage kirwa akariba Western lakini monkera nande kuringana na katheti hizi baruga jata ingwa na ndego kurekana kuri na ogaruku bune ne rutera Western ire kire mount jege otongere bwa ndeguru okona rokondo karatasi ne gatonana na nkuruki governor Trans Nzoia aruga ati bari na atongere kuma Western
baria bakiraga nyuma abo kwa waitekere thirikari ni unatembea ugetum augete thina cha Western chonde chirumana na atongeria banterizi baria bakiraga batareire mantu ja Western nabo bwejaga nyuma yabo kunenkero itendene ya thirikari irugo no karona karatasi ne kaugatonana ndene nkathiti eze ya The Standard karatasi ne gakenda kuririkana kuina muntu wa nthegoro ya Uganda oro kuririkana ni herbalist herbalist muntu uzo nombete kwethirwa akibungwa miaka 25 nchera nabo ni nyuma ya kuraga nas nara ntereje Kisumu nontu bwa mungana jo ambecha chiringi ngiri magana jairi koti ya Eldoret niumbete kwethirwa ekibunga mtojo wa kumanzigo ya Uganda miaka 25 nontu bwa kuraga nas umwe nara miaka 6 ikurukite nara ntereche Nandi County Justin Ruben Nyakundi ombere kwethirwa akithitanga na araritire nditango eze keri Asuman Mawanda nontu bagikuo kya nasi uju kuririkana mwerejo nasi uju zombere kwethirwa jokethirwa July 27 2019 na ara ntereche Kemondi Forest Kapsabet arana ndiko kuririkana Mawanda ne kachwere mtoku okuraga nasi uju nontu mwari ujo kana nasi ujo na mwere akamuthitanga nontu bako itaka mwire ire gutwa swidling chiringi ngiri magana jairi irogono ru karona karatasi ne gakenda kiringa thiti ezi ya The Standard karatasi ne gia 11 tageri karatasi ne gia 11 KUCCPS eta KUPS na ndene rugure tapoto kiri University Transfer Program ne bakugo aritabara bareketie kana bakwenda kutonya kire machukuru ireto inter institution transfer kana transfer mutageri ikuma university mo weta yenge na ndi KUPS nerekete kurita nyemereze nanande aritoba rero batonya kire poto ya KUPS une thirikari na batonya kire poto eze bakomba kudura bagechenche university kana shukuru ira mtu akwenda guchenche kuma kire iriore kangita na gaka wete kire ingi kudirika nda aritone bai mungana job imebina 4 weeks nikenda bakathire magororo kuzau gukurukira KUPS rukondo room ugo emuchiari we muritwa na mono jo baraba kuonie bagotonya kire machukuru kire mantu jege KUPS okaro na bonene karatasi nege 11 mbiche katuni rokero na ro matageri mbiche katuni aja kuina mbiche ya muntu zo agwete power so ekogita miteka na mpao agwete power so na yandiki executive power so ezi yandiki executive irigita mutezo andiki liberty kwa executive kekogita liberty tugaga mbiche katuni mutegeri igwa wengo chujura area nikenda ukamenya uria ekuga kana meaning yae kuza kuina deep meaning ya mbiche hiji chia katuni onbo gorekia kire ntato chieto chima ngazeti mutegeri bidronge kwa ndagira kagita kakega nkedronge chokagira na jangi jamba ingi waza ndene ya Meru TV.